Kunomlisa odabuka ngaphandle oqinise isibindi wagxeka amabhinca kwezinye indawo. Lo mlisa uthe akaphiki amabhinca ingezo ikhona and iningi kanti futhi ney'mpahla zabo ziyabiza. Ubesekhala ngento eyodwa, ithawula labo. Le nkabi ithe ithawula lamabhinca ilona kuphela elingabizi, ngazathi balithenga ko-my friend. Amabhinca amaningi bengakayiboni inkulumo yale nsizwa, asebeyibonile bathi impela kusazoshuba, le nsizwa isazothathelwa iy'nyathelo. Hayi kabi bafowethu, nifuna ukukhuza le mpilo le yamadoda le yamabhinca le. Niyavuma ukuthi noma lezi zinto nizigqoka original ziyadura, lama-brandwood namakhavera, mara lamathawulo wenu niwafaka la. Hayi ninamanga lamathawulo la iyo ile my friend wama-5 rand. Iqiniso ne, mara siphume asikho lapho. Mara mtshele if una 35 years and above ungakaze uyithole ikholi yalo muntu oyakho akufonela ukuthi akutshela ukuthi isitina siphelile noma usamende, hayi fanele ube yazi ukuthi hayi impilo yakho iya la iphuma khona.